Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeza kubana natwe kuri Bridge Sport mu makuru n'ibiganiro Bridge Sport bategurira kandi ikaba ibagezaho buri munsi. Mu mpera z'iki cyumweru muri ino weekend tujye kwinjiramo hari imikino ikomeye cyane ya shampiyona igomba kuba ikomeza mu gihugu cy'u Rwanda, n'imikino ikomeye ndetse ihuza amakipe azagira ijambo rikomeye ku gikombe cya shampiyona muri kino gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma akaza kuhita hakurikiraho imikino y'igikombe cy'amahoro nayo igomba guhita itangira, ikaba ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri niho imikino yamaze kuba ipangwa. Mfite fixtures imbere yanjye hano ngiye kukubwira uburyo amakipe azahura ndetse n'uburyo azahuramo ndetse nicyo tuyitezemo, kubera ko mu ijoro ryakeye Ferwafa yaraye ishyize hanze karandiriye ijyanye n'ino mikino y'igikombe cy'amahoro. Gusa uretse ko ubundi muri principe z'abatoza nta mutoza ugomba gutegura umukino atarageraho, niyo mpamvu ngiye kukubwira imikino igiye ikomeye ya shampiyona iri gutegurwa muri ino weekend. Birumvikana mu mikino hari imikino yaraye ibaye yakomezaga muri hagati muri cyumweru hagati. Ikipe yitwa Polisi itozwa n'umutoza Mashami Vincent ikaba yongeye gutakaza bwa kabiri kikurikiranya nyuma yo kuvana intsinzi ziremereye cyane hagati y'ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport mu gikombe cy'ubutwari. Iyi kipe ntagishimwa kabiri yaraye kubiswe na Mukura ibitego bibiri ku busa itawukoraho itanyeganyega. Hari amagambo menshi umutoza Mashami Vincent yagiye atangaza tujye kugarukaho nonaha. Ese ni igiki cyateye ino performance imeze gutya, byamugendekeye gute, ese nihe myanzuro bafashe? Tugiye kugenda tubivugaho hano muri kino kiganiro. Hanyuma twinjirane mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite umukino ukomeye cyane n'iyi kipe ya Polisi muri zino mpera z'iki cyumweru. Niyo mpamvu ikipe rero tugomba kuba tuyigarukaho kubera ko ifite kwisobanura cyane n'ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe yaraye ivunikishije umukinnyi ukomeye cyane, turaza kugarukaho. Ese ni amahirwe kuri Rayon Sport? Muri Rayon Sport bimeze bite? Tugiye kubivugaho byose. Ikipe ya APR izaba yakira ikipe ya Sunrise. Sunrise ni ikipe iri kugerageza kwitwara neza nyuma yuko mu mpera z'iki cyumweru mu mikino ibiri heruka yaje gutsinda derby y'Iburasirazuba, yurongera yakira ikipe ya Musanze, ibasha kuba yanganya nayo. Izaba ije i Kigali kureba niba hari icyo yakora ngo ihagarike umuvuduko w'ikipe ya APR muri ino weekend. Ni gutyo bigiye bimeze. Ikipe ya Polisi yaraye ikinnye umukino warukomeye cyane w'ikirarane yari ifitanye n'ikipe ya Mukura. Murabizi ko yashyizemo ikirarane nyuma yuko yitabiriye imikino y'igikombe cy'ubutwari. Iyi kipe ya Polisi yaje gutsindwa ibitego bibiri ku busa. Abasore ba Mashami rwose bataha nta kintu na kimwe bakuye muri uwo mukino, haba inota rimwe haba amanota 3 yose. Ikipe ya Mukura irababenuye ibakubita hasi. Hanyuma Mashami yaje kuhatakariza umukinnyi we ukomeye cyane witwa Bigirimana Abedi, yaje kuba agira imvune, dore ko bafite umukino bari kwitegura n'ikipe ya Rayon Sport. Ese yaba ari amahirwe kuri Rayon Sport? Yaba ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo Rayon Sport yifatire amanota 3 rwose yisanzuye? Nibyo gutegereza tukareba. Gusa ikipe ya Polisi isanzwe izwiho kugora amakipe akomeye, ariko yagera ku matoya bikaba byayinanira. N'umukino uhari kuri uno wa gatandatu, wenda muri byinshi bigomba kuba muri zino mpera z'iki cyumweru. Kuri uyu wa gatandatu ndetse no ku cyumweru hazaba imikino igiye ikomeye, imikino 4 izaba muri zino mpera z'iki cyumweru. Ikipe ya Rayon Sport duhere kuri uyu wa gatandatu, ikipe ya Gorilla izaba yakira ikipe ya Kiyovu Sport. N'umukino ukomeye cyane nawo w'amakipe asa nkaho agenda ashoborana. Hanyuma ikipe ya APR kuri wa gatandatu nanone saa 12 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium izaba yakira ikipe ya Sunrise. Ku cyumweru ikipe ya Gasogi United izakira Bugesera ku isaha ya saa 9. Hanyuma kuri uwo mugoroba ku isaha ya saa 12 nibwo Rayon Sport izaba yakiriye ikipe ya Polisi. Muri rusange ni gutyo bimeze. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport makuru agenda avugwamo, abakinnyi bose bariteguye.
nyuma y'ibihembo byatanzwe mu mpera z'iki cyumweru ubwo batsindaga ikipe y'Amagaju, murabyibuka ko Eritiye Ruvumbu Nzinga, witwa Muhire Keve, uwitwa Hakimu Bugingo, bose bari mu bagiye bitwara neza mu mezi 3 aherutse, bakaba barabonye ibihembo byabo muri Rayon Sport, hamwe n'ubufatanye rw'uruganda rukomeye hano mu Rwanda rwitwa Skol. Ubufatanye rugirana n'ikipe ya Rayon Sport rwahembye abano bakinnyi batatu. Morale yose ni muri mu ikipe ya Rayon Sport, imyitozo bayimereye nabi cyane, bari kuyikora, abakinnyi bose bameze neza, uretse uwitwa Eric Ngendahimana ni udari wavunitse urutugu. Aruna Musa Majariwa nawe bisa nkaho adahari, ariko abandi bose barahari, guhera kuri ba myugariro ubwo ndavuga Mitima Isaac ndetse na Nsabimana Eric, ubwo nkavuga abakina ku mpande Bugingo Hakimu ndetse na Serumogo, bose bakaba bahari. Ukagera kuri moteri y'ikipe Eritiye Ruvumbu Nzinga ndetse na kapiteni Muhire Keve, bose bakaba bameze neza, bari kwitegura uno mukino bafitanye n'ikipe ya Polisi kuri kino cyumweru saa 12 z'umugoroba. Ikipe ya Polisi ikaba yamaze kuvunikisha Abedi, namaze kubikubwira. Abedi akaba ari umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba mu ikipe ya Polisi, ndetse Mashami Vincent akaba yamwitwazaga akamufasha hagati mu kibuga akinana n'uwitwa Muhajiri Hakizimana, batakisha uwitwa Peter Agbrevor. Muri iyo trio rero ya batatu bagize inkingi za mwamba za Polisi, uwitwa Abedi akaba yamaze kuvunika. Ni gutyo bimeze. Hanyuma twerekeza mu gikombe cy'amahoro ku itariki 14. Tugeze muri kimwe cya kane mw'abantu, tugeze muri kimwe cya kane kirangiza, tugeze aho bikomeye, tugeze aho hasigayemo amakipe agiye atandukanye, ariko amwe mu makipe 8 meza mu Rwanda niyo ageze muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Murabizi neza ko wenda ndeka mbabwira ikintu mutari muzi, ku mukino ikipe ya Polisi yakinaga n'ikipe ya Sunrise, murabyibuka imvura igwa bakawusubika, Polisi ifite igitego kimwe ku busa, ikagaruka Sunrise itiyibirindura itsinda ikindi, ititsinda n'icya kabiri. Icyo gihe habayemo ngo ikintu bita imisifurire kitari cyiza. Hanyuma Mashami Vincent yicarana na staff technique, baravuga bati ikintu kijyanye na champion ntago twakoraho n'iyi misifurire, ikiza nuko twashyira imbaraga zikomeye cyane mu bikombe by'amahoro. Impamvu nkubwiye ibyo ngibyo, impamvu nkubwiye kuri uwo mukino, no kugira ngo nkumvishe ko ibikombe nk'ibi ngibi, igikombe cy'amahoro, igikombe cy'ubutwari, Mashami Vincent nibyo bikombe yashyizemo ingufu nyinshi zikomeye cyane. Murabyibuka ko yaje kuba yabirindura ikipe ya Rayon, abirindura na APR mu gikombe cy'ubutwari, mu gikombe cy'amahoro nawe afite ino gahunda. Niyo mpamvu rero nkubwira gutyo ukuntu ino mikino iraba ikomeye muri rusange. Muri kimwe cya kane birasa nkaho ikipe ya Rayon Sport ishobora kuhaca yitambukira, kubera ko ikipe ya Rayon Sport kuri uyu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri izaba yagiye aho bita ku Mumena mu gipangu, izaba iri kwakirwa n'ikipe ya Vision na Rayon Sport. Na amakipe abiri, navuga ngo urwego si rumwe, ariko bitavuze ko Vision yageze hano ari Mpuhwe. Vision yageze hano nta atari Mpuhwe zirimo, ishobora kuba yakubirindura na hariho kwitegura neza kuba yakuramo ino kipe ya Vision. Ubwo ku rundi ruhande Gorilla izaba iri gukina n'ikipe ya Polisi, hanyuma APR izabanza ikine n'ikipe ya Gasogi United, ndetse Bugesera yakira ikipe ya Mukura ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ubwo ni gutyo bimeze mu gikombe cy'amahoro. Hanyuma imikino yo kwishyura ni nyuma y'icyumweru kimwe, imikino ibanza ku itariki 14, imikino yo kwishyura ku itariki 20 ndetse n'ikipe n'itariki 21. Birumvikana cyane ku itariki 20 nibwo Rayon Sport izabanza kuri Kigali Play Stadium yishyurana n'ikipe ya Vision. Birashoboka cyane ko muri kimwe cya kabiri ikipe ya Rayon Sport iramutse itambutse, wenda amakipe ahabwa amahirwe cyane ni Rayon Sport, ni Polisi, ni APR ndetse na Mukura kuri Bugesera sinzi ko izapfa kuba yavamo, ariko iyo ari yose hano bishoboka ko yasohoka muri kimwe cya kabiri. Birashoboka cyane ko ikipe ya APR ishobora guhura n'ikipe ya Rayon Sport. Dushobora kubona derby de Mille Collines
mu gice cya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, kuko bashobora gushyiramo udupapuro hariya mu nkangara rwose bakazunguza bagakaraga babenura hasi, ugasanga Rayon Sport ikabitomboye APR. Ni derby twiteze n'ubundi ko ishobora kuzaba habe muri kimwe cya kabiri cyangwa se finali, byanga byemera, kuko sintekereza ko hari ikipe ishobora kuba yaviramo muri kimwe cya kane muri ano abirakomeye hano mu Rwanda. Ni gutyo bimeze mu mikino y'igikombe cy'igikombe cy'igihugu cyangwa se igikombe cy'amahoro, ni gutyo fixtures zimeze. Gusa itangazo ryaje gusinywaho n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa avuga ati ino mikino ishobora kuba wenda yasubikwa cyangwa ikegezwa inyuma bitewe n'impamvu zadutungura cyangwa se impamvu zindi zijyanye n'imikino. Byose ni ibintu bateganya ko biba byashoboka muri rusange. Hanyuma iyo mikino ni imikino iteganyijwe mu cyumweru gitaha, gusa hagomba kubanza kuba imikino ya shampiyona, naho gutegereza tukareba ku rutonde rwa shampiyona nyuma yuko ikipe ya APR tsinze Marine ibitego 5-2, Rayon Sport igatsinda Amagaju. Birumvikana amakipe ya mbere ayoboye urutonde ni APR ifite amanota 42 ariko ifite umukino w'ikirarane. Hanyuma Rayon Sport ifite amanota 36 izigamye ibitego byayo 13. Ubwo ikipe izindi ebyiri ziyigwa mu ntege ni Musanze n'amanota 38 ndetse na Mukura yazamutse igera ku manota 33. Polisi ikaba yamaze gusohoka muri Big 4 ikaba yageze ku mwanya wa 5 muri rusange. Ubwo ngubwo amakipe ari ku kagozi ko kuba yamanuka ni ikipe ya Bugesera ifite amanota 17, nta gitego izigamye, nta n'ikibazwa, byose ni 0, amanota 17. Etoile de l'Est yo birasa nkaho yamaze kumanuka ifite amanota 12 n'umwenda w'ibitego 17. Ni gutyo bihagaze muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Bridge Sport. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kuza gukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro Bridge Sport ikomeza kugenda ibategurira kandi ibagezaho.